Mesin molen. Ya sejenisnya lah. Bek, sini Bek, masuk Bek. Apa sih ente manggil bak-bek? Lah, ente kan bikinnya aneh. Lagi ada apaan sih? Manggil-manggil lagi ada enak nongkrong juga. Nih jadi lengket kan nih. Ya, cari backingan minimal yang good looking lah. Jangankan good looking, good morning aja dia kesiangan. Bek, noh tetangga kita noh Bek. Mulutnya berisik banget kayak ayam satu kandang. Kik 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 kik. Ah udahlah, Anda mau balik aja ke Jamban. Udah tahu ayam lagi susah. Berisik ente berdua. Ini kan hari libur. Ya bebas dong, Anda pengen ngapain aja. Ya tapi dia nyanyi juga lah. Masak kek, cuci piring kek, kan bisa. Aneh kan nyanyi di teras aneh. Kecuali nih, aneh nyanyi di kamar ente tuh. Baru aneh salah. Yang nyanyi di kamar aneh itu cukup mane aja. Tong, beresin baju Tong. Tong, rapin kasur Tong. Ya, aneh dong. Hari libur gini, dia arisan panci ke Italia. Kita lihat Afrika Selatan. Kagak, Italia, ikatan mama liar.